Masih orang saing ihungnya di leuweung cenah kagak nih deui ya. Langsung yang dibakaran dulu. Hayu lah, kira-kira di mana lo? Tuh di situ. Oke, siap, ayo. Ini jebakan naon ieu? Beda begen. Hah? Di dieu. Di begen tuh. Heeh. Di gitu bae itu di luhur. Geus ulah Kan jauh-jauh. monyet mah di luhur. Di dieu bae aing boga jebak. Naon? Hana. Mantap. Kan monyet mah geus ieu. Jadi kumaha urang? Ieu. Tadi gitu. Di dieu Jin. Oke lah, ayo lah. Siap. Barungit. Tataunan goblok. Ya. Ini berarti tuh aing berarti. Oke, siap. Ya, kira-kira naon ieu? Abah namanya tag aja. Geus naon bae lah. Sauna tuh dieu ya. Mantap. Agak tuh ginta Siap nu. Gedung ini lewat abah monyetna. Ginta kita katarik. Siap, ayo. Dia nurutin handap. Aduh, mah, benar tuh. Sia nu ka bener bego. Sia. Di Kang Bes. Besan. Aduh, cucuk. Bener. Besan. Gas aing mah gas. Ayo, Gus. Si goblok geus gini. Tah. Mantap Jen, sempurna. Oke, hanya muni. Nya itu aing deu. Nya di dia. Nya itu. Bener ya, ditapung sakumaha bae ge. Sok bae. Siap lah. Monyet anakna rek monyet atina. Aya di juga nanti monyet gede. Aya Iya gede. enggak bener hir, gede tuh. Gede naonna dekan kita bos. Iya, aku burut kita kanjut mah. Gede bos tarsana mah. Saya hangyeula. Aduh, wah jangan nakal. Wah jangan wae Tarsan. Hah? Wah nakal yang wae Tarsan ya. Gugug mana? Gugug gak ikut Tarsan. Gugug mana Wah? Temen Tarsan gugug ketinggalan ya? Hah? Oh iya, Tarsan lupa. Tarsan poho gugug nangkol. Yuk kita nyari mam yuk. Kandang ditinggalkan, gak apa-apa. Hujan juga. Udah pakai spandek. Yuk. Wah lihat enggak? Ada jauh. Ada pisang. Ada bananas. Mam bananas. Bananas mau dilebok sama Uwa. Bananas. Tarsan. Ada jamur habis. Akhirnya makanya tanah teh, Bos. Duh. Naon? Mah monyetna. Wah, iya emang ngajebak ya pasti barat anjing ngajebak ya. Burit. Jen. Aduh. Baringit. Jen. Iya. Ini bahkan urang esot, Blon. Bukan? Tuh buat si monyet ka dia. Wah, abah na monyet. Jauh lagi. Ayo, oke. Wah. Hir, daripada tadi itu. Non. Lompatna. Abang Tarsan kali itu. Heeh, nah dia. Ayo tuh yuk, kali itu. Si anjing. Hore. Temen, Uwa elekan. Uwa, kita punya mam. Bananas, leg-leg sia. Yuk, kita ke rumah. Uwa banget hilang. Banget Uwa mana? Banget Uwa hilang. Oh, dibalik. Ada Uwa. Gugug mana gugug? Poho, ketinggalan di cukang. Ih, itu ada. Gugug kayak komodo. Gugug nangkoblak kayak komodo. Gugug bangun gugug. Nanti nggak posyandu lagi sama Tarsan. Nanti gak bawa posyandu nih. Gugug goblok. Penembalan. Wah,
temen Tarsan nyamuk nakal, nggak gorogo tangan Tarsan, nakal banget. Wah jangan nakal ya. Aduh, Tarsan keinget cemewew lagi, cemewew gak ada, cemewew kasieunan ti kabentar guludug juga, cemewew Tarsan sakabentar guludug sieunan. Aduh, Tarsan barentol sakit gede-gede benggol, Wah duduk ya. Tarsan mau ngadu dulu sama teman Tarsan, sama Gugug. Gugug Wah barentol, tuh lihat, tuh lihat ya pengpelangan Wah, tuh lihat. Nakal, nyamuk nakal gigit Tarsan. Nyamuk kan padahal temen. Nyamuk paeh. Nyamuk gak ikut badak. Lebok. Tuh lihat, pempelangan Tarsan juga barentol. Aduh, haridang. Tarsan haridang. Wah jatuh. Wah jangan jatuh. Nanti Wah besok posyandu ya, jangan lupa ya. Wah haridang Tarsannya. Gimana Pak? Eta hir, eta. Monyet saya. Bos, dalam bahaya sana bos, Dalam bahaya, Wah. Aman ya nah. Jama lain, monyet lain. Manusia. Dia mah. Muat juga mah, muat. Yang gelang mau dicoba mah. Ini ngomong. Ngomong jadi benar manusia. Siapa tuh? Ada jam Ada jama jangan. Monyet lain. Waduh. Woi. Ayo. Iya, Di mana tohin? Eta nu tadi teh Tarsan wek dibeunangkeun. Ai sia kan di banyak nah kamari aing neangan Tarsan. Ya nah kamari aing neangan bae sia kalau kabur hojat. Paingan teuing ti kamari ku aing di tangan bae. Heh, sia saha? Sia saha? Nya saha? Sia saha? Sia saha? Nya saha? Nyawa aja saha. Bu bos, wek meuli Tarsan. Wek meuli akhirna monyet ieu. Iya. Ini masalah paham bae, aing moal mungkin. Goneng sia nya teh engge nyaho nya teh ya udang dibalik tepung. Ai kamari ngomong cenah erek ngising ka walungan. Aing langsung inget, otak aing langsung inget. Aing boga kenalan Bu Bos paranti nampung monyet. Bukti kena. Aing teh neangan tadi geus katingu nya nara rusuh sih. Bukti. Bos, jelaskeun Bos. Tadi Tarsan tadi teh. Nu saminggu geus diteangan eta teh, ditewak dijual. Murang lapor teh Bos, eta Tarsan anu kitu. Nu janggotan. Heeh. Ai gini ka ribut di dieu eta Tarsan kandi. Nyaho lumpat Kalah ngeker. kabur. Tadi lupa kan tadi. Tadi lupa kan lupa. Nyaho mah eta Tarsan 2020. Tah. Oh, Tarsan zaman now eta, makana wani mahal teh lamun Aduh beunang. langsung ngocoblok teh itu anangan bae dangan tadi kalau lupa kan di. Wani mahal teh Bos lamun beunang. Ih ngomong kan di Tarsan yo. Ngararumpul aja jika ibu-ibu warisan. Eta Tarsan. Thank you.